Sadayana ngahaturkeun para pemangku hajat kami nakagokan bersama papan penjaga rak 3 selaku pemangku hajat. Pak mending ayeuna nya banyak Maman urang ayeuna orang gidingan gunungan urang aturkeun dina laguna Susda Jawe aturkeun kanggo bersama Bapak Bos Sajola juragan empang yang punya siapa lebayung mas kali mama hajaolana ya payuna balik penonam jangan dia uleman masuk kene ya yuk dina dah Jawa garansi Sukia Maria emang wonten ning gerahna ning sasi serang ingin kemar lili wonten gale gumalan ning siti Bapak Jola petlauk juragan bager balong-balong langkah daging wong ditulung langkah eling wong ditulung langkah eling mama aja olah bos lauk juragan empang Indra Bayu katanya ayu bangkit mau kewe dini Bapak Win Irma Jaya ojo sok ngajak ngemuyuk kula wedi Indra bini womong bumi asih cirada belok-belok ke gamparan nari teka awalai pada motor merangut baye disuguhi banyara diminum disuguhi segala dipangan Haji kolong nokai jaya duku lala sayang Ausai putra tunggal pasukan 7 banget balung-balung langkah dagingi wong ditulung tolong langkah ini alur wayu anu bager geningan kapayon Bapak Win Irma Jaya yang sayang balok-balok ke gampar ngari tengah marangut wae Bapak Ji kaya pamangku kaja Mama aja olah juragan empang ketang aturan mayun aujang lan cikadu Mama ujang lan cikadu kapayonan aturan kapayunan
badai ngaturakan pujalan puji Bapak Jola bos lauk juragan empang sayang asar-asa nendrik pare subang asar-asan wateng berbager sayang aturan kapayunan Ayah yoga RCTI pasukan 7 bahan anu bagus bosan di Bandung ke Medan yang bagus kapayunan teh jenong adai burung dara burung merpati badannya lereng ke pati-pati arat yang bayang-bayang Cimanggu Bapak Jaya mamaku kajan liwa ibu kapayunan terus kapsir pamang kajan bagus anu sayang Bapak tabus daging muni jaya Cijengkul Bapak Jidede anu agaduan putri Jepang muni jaya Mama jaya anu bager kapayunan dari itu kemana aturan kapayunan sayang kapayunan sayang es lilin kalapal muda Bapak Nirma Jaya dibantu ausah putra tua dorong-dorong aduh kapayun sayang kapayunan es lilin mama jauh bos lauk juragan empang kalapa muda dicatat Pak Jola deui kapasarakeun aujanglan sama aujanglan Cikadu asarsan wacing aya guna Bapak Jola bos lauk juragan empang bager dai sayang Mama aja olah bos lauk juragan empang kapayunan aturan deui kapayun sayang aturan Mama Jaya Budi Jaya deui sayang Pak Jaya Mama Pajan kapayunan nepinggal salam abdi Mama Ujanglan Cikadu kenal eta bos tata Cibuang celik pangyung pirakung tasilat
jauh lah bos lauk dirakan embang nakon timut mama eda deui maktos arita kante tepung kiraku cerita punon atau punon entang bisa sari alur wahyu deui biasa lihat sumyang bos tata kama tata kerja di roba boa palang siang ayana menduka abdi aja brik di demit baru doyong putra langit ibu tenola Bapak Jola Mas Lauk juragan empang ibu tanola Bapak Winir Majaya mau jantan lantaran teh jenong Cimanggu piraku ayah yoga RCT semut abdi atau sasarangan bang lebih gede salam abdi au janglan pamanena bapak janglan kana eta wabok biasi kalik di koyong beraku kesilap nekat tebon waktu perintah tepung awong ayah kepinderedin kepada aja kiraku sudah kepinderedin kepada aja saya ngocok perintah punawan atau punawan entang disasari biasa resmi ayo dapat jadi roba bentuk abdi telo bapak nega bapak Wiwin Irama Jaya atau bos daging Muni Jaya telebak kasosa bapak Haji Dede Mulia Jaya umpang gagah dangan Bapak Wiwin Irma Jaya karena berantam maju para tempur Jaya Muni Jaya Haji Gulung Jaya di desa anu mana Bapak Haji Dede deui kapayuna Payona Bapak Jola Bos Lauk juragan empang ngebantu guys Bos Tata Cibuang Bapak Jola ketenteraan Paji Gulur Logai Jaya Dukung Tegali Dera Harta Bos Daging Mane Jaya Sanajan Loba Koda bertempur di gunung Bapak Tabos Daging Mute Jaya tugas di desa istirahat los kota Bapak Haji Dede Muni Jaya memayukan hiburan Pak Haji Dede kejo Mama Jaya Muni Jaya baju kejo operasi Mata Bos Daging Muni Jaya meriksa di gunung Mama Jaya Muni Jaya baju kejo
Aji Gololo kaya jaya deh kena perantara Nyol Aji Golong Aji Barat Tempur Pajol Maju rekonodur Ikhlas rela Pajola bos lauk juragan empang jadi mangsa Pajola doi Tara kita ngebantu kau terjerong adai Paci dede katentaraan Mama Jaola berselauk juragan empang operasi Marisa di gunung Bapak Jola deui ngertampur di gunung bertugas di desa Bapak Haji Dede di istirahat les kota Bapak Wiwin Firma Jaya di Mama Yu kena hiburan kalau dari pancai siuan budak Kevin lambang dosa tukang basura bata bos daging Mori Jaya ngaku nintel Bapak Jola bos lauk sejagat mohon nasari negara bos data si buang dosa tujukan alam jaya mareni sekon dasar negara Bapak Jola nih Pancasila Mama Jaola nih Yoko Sarere Bapak Haji Dede Modi Jaya dari orang dekatkan aman alur wahyu ternyata lain okornya ku carita alur wahyu malah burung burung karasa negeri ada yang burung beretrang-etrang kalau dengan Lambang Pajola Indonesia tukang masur Paci Dede